nongeye kubaramutsa mbaha ikaze kuri ino channel yanje Technology TV. Hano muri ino video uno munsi turaza kuraba ukuntu bugurura amakompyuta no kuvuga mu bwoko bwa Lenovo. Buri ndwi nshiraho amavideo agiye atandukanye ajyanye n'ibya tekinoloji zitandukanye. Namba aribwo bwa mbere urabye ino channel yanje, uje kuri ino channel yanje, no gusaba kugira gufyonda subscribe hamwe na kariya kazogera kari impande kugira uko nshizeho video wame uca uyibona ubwo nyene wa mucuro nka notification canke uronka ka message ko hari video nashizeho. Hano rero tujya kuraba Lenovo ukuntu bayugura. Hano ndimo ndugura Lenovo yo mu bwoko bwa T480S. Ni Lenovo ifise hard disk canke se ububiko bwa makuru bugezweho. Mugiye kubona mu kanya. Aha mbanza ku kino kintu no kwitaga cover cyangwa se igifuniko, mba nabanje ku kintu cyo munkuraho, mbanje kuvanaho zino ano maturne screws, nagonzi nabavuga tournevis number kera kene, ibyo byose murabibona bino ndimo ndavanaho n'ama screws. Ano ma screws amaze kuvaho, kikava kivaho nacyo ubwo tugaca tugerageza kuraba ibyatuzinduye. Mujambo n'ubwo bonye agaciro kagiye kuba kenshi ngo ndaza ndashiraho nk'akantu k'umuziki gatoya kugira igikorwa bize birarangira. Nta rungu rinini cyane rihari. Rero niko dukuramo cover. Urabona yuko aha niho ni mo imbere cyangwa mo indani muri laptop yacu. Byo ni byiza laptop birimo indani. Ariko nicyo dukeneye hano no munsi, tugomba kuraba memory. Hano naho babika memory card. Aho ni memory card cyangwa ububiko. Memory card no kuvuga ni harya ahantu ko yo ni hard disk. Hard disk igezweho. Nariko ndasobanurira memory card cyari cyo. Memory card nahibika information yari hantu tutarafyonda kuri save. Hasige tumaze gufyonda kuri save, ibintu bica byibika muri no hard disk no ngiye kuvanamo. Ino ni hard disk zo mu generation nshasha. No kuvuga ino computer ndimo ndugura ni 400 canke 480 ST Lenovo. No kuvuga iyi ya nyuma muri no mwandi mo recording ni 490S. No kuvuga guhera kuri 470S zifite hard disk cyangwa se ububiko bujya ku busa gutyo, kandi zikugurwa kimwe. Ufite Lenovo 470S, 480S, T490S, zugurwa kimwe. Turangije no kuvuga
ni gusubizamo screws, tugiye kubanza gushiramo iyo cover gatoyi, ubundi dusubizamo screws. Lenovo T48S cyangwa se Lenovo T480S, niyo ndimo ndagaragaza kugara, niyo duhejeje kugurura, niyo duhejeje kuraba hard disk yayo. Iyo turangije kugura turimo turasubizamo screws yayo. Turangiza kugira screws yayo, ubwo turaba Lenovo T420S, imwe mu makompiyuta ashaje, cyangwa se sinavuga ko mbega modele zishaje, nagusunda ko kompiyuta ndimo ndakoresha ishaje, lakini modele yayo irashaje mbega. umwe tugiye kurangiza kugara ino kompiyuta, ino laptop, ubwo dushyire ku ruhande dutangure iyindi laptop. Ndibaza ko muriho muranezerwa n'ino video. Icyo namba utarafyonda subscribe, kugira ukomeze ubonera amavideo meza mbandaye ndakushyiraho buri ndwi, amavideo ajyanye na tekinoloji zigiye zigezweho. Ni ukuvuga buri ndwi buri wa Mungu cyangwa buri cyumweru nshyiraho video nshyashya. Hano naho ino ni Lenovo T420 ngiye gutangura kugurura, mugiye kuraba yuko hard disk yayo itandukanye n'iriya yindi hard disk turangije kuraba. Hard disk, ububiko bw'amakuru, harya twafyonze save, sinzi ukuntu abakoresha z'igifaransa ukuntu babyita, lakini harya twafyonze hariya hantu havuga ati bika, byibika, ibintu bica byibika muri hard disk. Ni ukuvuga urabona yuko ino hard disk ukuntu bayivanamo, hard disk, ino hard disk twayivanyemo, hard disk kabisa, urabona ko ari hard disk itandukanye n'iriya twari turangije kuraba. Iyi ntabwo ari ishaje cyane, ariko nuko tekinoloji ziriruka cyane, ko hari ibyo bita ID n'intuza, ikaba ari SCSI nazo ziri mu bwoko rutashaje cyane, ariko ubu aho isi igeze zitangiye gusaza, kuriya twabonye ko izigezweho ko ziba zisa. Ni ukuvuga aha naho niho tubika, iyo dushaka nko kongereza memory ya computer kugira ibashe kunyaruka nk'iyo turiko turayikoresha, twugurura hano niho tubashyiraho memory card. Tuko turashobora kugara ibintu byacu, tubanze dushyiramo hard disk kwanza, tuyisubizemo neza.
iyo basi ya dushyiramo na kano gakavu. Ufite kompiyuta runaka y'ubundi bwoko uba wifuza ko nokwereka ukuntu yugururwa, ni ugushyiraho kuri komenti ukavuga ati twereke uko bugura kompiyuta zitwa gutya n'iki, ya ndashobora kuzirondera nkazugurura nkabereka. Ya turarangije, mbere ko ndangiza ngira mbereke aho kuba iyo ni bateri yayo, bateri yayo umuntu ayikuramo. By the way, bateri iriya kompiyuta ya mbere generation nshyashya zigezweho ntabwo bikunda kuyikuramo, irimo indani, ikindi gihe nzabibereka. Ubwo tukaba dusa n'abarangije. Ndabashimiye cyane kuba mwankurikiranye, ntimwibagirwe gufyonda subscribe nimba mutarabigira. Murakoze.